itu phang pen thek long le aron ke thek pon long do nan itu pen la so puta kopi pi pu ponje kedam tang dengan suri ni lah dengan kena cap dengan baik ciklo lah so tang ciklo lo aso kan jotang jumat asong lo kira tara langsung lo so festival mati jotang resident sorong aja kan pupon kan cap narikola si adu program si alat tu mak baik tanau solo mak kena kamdan lo ni cuma lelok sampai punya festival bang cap baik cuma ning kau cepet lang lo karbi jotang jumat asong kan saya pecanang kubang le agak break jutang ason mandel lo narikor kan pon bang kecok ti pusi kau dung atum tak kamdan kang long gitu nara langsung cepat itu nang lerok sampai di tempat ason mangat dulu asli tu nak pulau kita tang kisah central committee meeting dan salam klang lo kebang jan yang kang namang kela so narikor kan pon bang kecok ti jadi aposi oke karbi jutang jumat asong lo pote narikor kan pon kesukaan pon narikor kan pon kecok ti pusi tu mehin mantap nengge pon lo pen klaim deh fasih central committee untuk kita tuning di lo Once in Hamdan Junior Committee banta, kebangi laso directive event, directive serkap laso jutang jubat rong ajelong, kang pupon bangke pening bangke, dari kor karbu pon kang pupon laso ajutang bangke, keklaim de fasilitum Hamdan Junior Committee henda tuning ripon padulo pusing temehin benda yang pon.